Ko te toi, te timatanga o ngā mea katoa, he taonga tuku iho, ko te toi hoki, te ahurea Māori, te tirohanga Māori, te whakapono Māori. Ko te ao Māori kia au te toi. Kia ora, he uri tēnei no Ngāti Pakahi, Ngāti Moroki, Ngāti Hau, Ngāti Hao, arā ko te raroa Ngāpuhi me Ngāti Waingahapu. Ka mutu, he hua tēnei o ku mātou o ku tūpuna hoki. Kia ora. Ko Nico Campbell taku ingoa. He uri tēnei no Hokianga ki te Taotoku Whaia, ki te Taotoku Pāpā no Ngāti Parauhau, Ruatoria. Kia ora. Ko te taiohi, taioha, he hua o mātou tūpuna. Kia whai whakaro, he aha tēnei mea te toi o Ngāpuhi. Ko ai mātou, he aha o mātou wawata mō ngā rā e hara mai nei. Nō reira, e hara mai rātou ki tēnei mea te taiohi, taioha wānanga. And we're just a collective of people of all ages who just want to find ways to move through the world through toi Māori. Ko te koingo e pirangi ana koe te hau atu ki te ao toi, te tūheiringa toi. Koe nei wānanga he tuapapa me kei ki te ako I etahi pukinga hou. Tino wai mari mātou ki te ako I nei taonga tuku iho, mai nei ringatoi no konei no te kāinga. So yeah, it's been really special to be amongst those artists. And kei te kawe tonu I era mātauranga, and they're totally open to sharing that mātauranga with anyone really that's got the time to go and sit with them to learn from them. The importance of having kaupapa like taiohi, taioha through toi o Ngāpuhi is just the importance to lift each other up really, and to move through aroha, to engage with te taiao. Te hoki atu ki te whenua, ki te moana, ki te rongo ki era tumu mō ngoe, I think is really, really special. Toi and creativity is just revolutionary, and it's something that we can all gain from. It can be healing, it can be activism, it's sovereignty, ne, ko te tino rangatiratanga, te mahi toi. Personally for me, this wānanga just turned the way that I view and navigate and have relationship with toi. Right on its head to a place that's founded and made for Māori. Ki te haere tonu, ki te whai tonu I tēnei ara o mātou mātua tūpuna. I roto I te toi, I te aroha, I ngā mahi rehia. Part of my privilege as an urbanised Māori is to create space for others to come and take up. And so for me, I would love to continue to go home, to make toi, to make taonga, to engage with the people of home, but also in these urbanised spaces to come and make space for others to take up that space, so we can see our institutions, our whare taonga, having Māori at its centre and being a reflection of Māori and not just an addition to the framework of these spaces. So that is my hope for how I could contribute to the benefit of our people and our collective future.